لباجار قامشلو جارا یکمین پیشنگهک فبریقا بناوی بوتکس 2015 لیدار کرد با آمدکاریا یکیتیا فبریقا کو اف پیشنگه او سی روزا بردوام ببه. اف معاملانات طبعا جبد اما در خصم ذيك الباجار قامشلو بشتي احداث بشتي ثوري جبوقم اقاربن امشي كالي كاريكي ام بقدم جملات خورد هندري باجار قامشلو باسعار معقول ده يعني اسعار المنتج يعني اي تكلفه بيتش بزيدبون وام هبيدار انه الكاري جمر بي طبعا ام عرضه ما بكر بالكاريا اي كسك جمره خورتي ما بكشكي ما اي اعضاء اتحاد وحتى نفقات بيرابو كسر حسابي اتحاد المعامل بو ولاطین دوی پیشنگه ده بجدار بون راضی بونا خودان لسر نرخیوان برهمین که هاتن پیشکش کرن و هروها کیف خوش بون کومینا وان فبریقا دو باجاری وان دهنه. مهبينات كر ابقى معمل قامش لونم ازقر كيف خوشم يعني خلقش اكيد كيف خوش بونا انه قامش لو باجار كيف تشوكه وفقاتش لي انا ما هاجيت النبو اب معرضه قلت كيف هذا المكر انه ام دبينن انه اسعاري واباشن منتجاتي واباشن وقلت كيف راد ده ازبيبي محركس كي راس مالي هب درنك بهجر بيولات البيدك معملات شيكو يعني ملت بالشغلينا پیشنگه در فدا خودین فبریقا که همو بابتن خواه پیشکش بکن و جوالاتیان را بدنا ناسین. لانه قال لك شيء معمل نهبه بناصر كاتشي جي ما هي وشتنيه دريا في معرض هره قال لك هات انه ديتن كاتشي جي ما هي وامشي كارن شيكن وان شاء الله بيفينن صالي بنجي ام تشتن جولو مصر وجولو خوشتر فكن دوی پیشنگه ده 23 فبریقیان برهمین خواه پیشکش کرن که او پرانی آوان جپیدوی جیانی نه مینا، آوه، پنیر، طحینه، شیرانی و هروها پیدوین پاقش کرنی. پیشنگه ها فبریقیا دوی آوایی لیدار کرد و لدریجایی سی روژا اوی بردوام ببه. لیلگوری گوتنا هن خودین وان فبریقی بودوی پیشنگه ده بجدار بونه اوی دروژا داوی ده برهمن جي فبريقين خو ببرامبر بلاف بكن خناب عسارو داو قامش